Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilongi khubor bamta kasni. Ki nongrep ha ka jala manta ki don ha ka jing sngodiaw namar omdon dor ki marem hatu ka de bamdon yo ne jingshim kabu ki nong khayi. Lane baduna ka jing penmi man na ki nongrep bar kamaryang. Kahil Farmers Union kabla hiar sya ki nong thliu East and West Khas Hills banya kendu ya ki nongrem namar kajing herdor ki marrep u president rangba jong ka Hill Farmers Union sengmi ula hiar shakithan nong thliu banya kendu ya ki nongrem balala bagadan kajing herdor ki jur kum kubi u kajar bat ki we ba commander shangpliang ula dawa na ka sarkar banya rap ya ki nongrem Yo, jur yung chat kabay bela kabay sini kita kador bang. Dekat bola am pun dah kabel ini. Agala la coba. Bela lah ya. Wada butre hora. Babay sebuah babay belah. Kasbah la cikin ka. Kan arbangka, lai tangka sekilo tu. Kasbah ada ya. Oke ci. Muna untuk akon kau. Kasbah arsan kau. Akon kau sebenarnya. Arsan kau si berni kasbah. Namenta ban mi kat no. Kat no. Guna kasbah berni sebab ni untuk new spek kilo. New berni. Sepau berni dai. Nam intau muli ampiang. Sepau berni itu kat no ski. Buket kat no. Pelai tu kilo. Si utu sebab swa. Kasbah sir. Arsan kau. Sekelami araja sanspa. Tak ada baik sebab. Angka plus ke baik belah. Kenal baik belah. Ini terakhir dengan kain no. Kenal ni terakhir. Minta ban ni. Bukan kau tentu sanwat yang baik. Santai orang alste. Baik belah kenal. Sebut baik ni. Buka deh. Dua yang dua yang itu kan masuk ke. Kita lagi taspa. Hajar menit mah. Hajar taspa dai. Kelas tinggal kat mah taspa. Kita sekarang kabai baik cek permintaan, minta cek ini pot. Nama kasih di sejar kilo karena lada tenang. Sangat. Kebai belah kait ni sebut langit terbak mau. Sampai away angot masak. Kulit sangat. Sudah kendiang itu ada sesak dia. Kebai belah. Terang ke sini lah cerita. Kebai tan. Lakukan. Saya hajar mah. Kulit katu kain hakador meminta sikon. Kita baik sembai kan nah. Sembai lah kita. Kayunya, kayu kot. Mentah kelami prahajar arsta. Baik, dia di mentah kador. Lai tingka. Kelai tingka itu sikon lai hajar. So, prahajar arsta minus lai hajar. Du nong san hajar arsta. Kadangin sim rok ni kesian dah. Tam kalau ada skurok kanang keu nanti. Bilang ini kau Sibuk kumben syamsnem haki itu ki kum kini ki benai ki poi kan no sekilo ni muli. Ki benai tu benai tu mui. Ini tu bangkot tu sana. Laksan arpau. Tementah ulah poi kan no. Mesti lai tangka sekilo. Artingka lai tingka. Te kadang pi lep no prela. Kamhar bersibuk nak shalom na kumna na nakam. Te pi Lu jelam dari sep mah. Iya. Di meneriap terang setengah yang aku pojok tu biar melo bechelmet kan dia bechelmet Cilmet rak mentara memang habul lecet terus tegak alkohol tu kena sila cilmet ya kan. Kena sila muluin ya cilmet. Sikila mau rak bijak lat. Ni tentang angatang belum jayung rak juga. Amarat dan salam. Kun ni school nam. Kidan kibilai. Kilai school. Semua pilih school. School. Ni ya baik.
buat ini. Nih, teman-teman lagi ayah kedok, ini kedok terbes sekolah peminta ini sekolah kurang mental minta sekolah. Menata kadang kam aram atau budang ketuk sang terbes sekolah minta waktu itu. Meskipun riak naik kan. Kedok orang sana mana? Di sini, lain sekolah ngapain lagi mana? Antara orang kaya lagi keluar ni. Kan sekolah tak lagi. Kita orang kaya. Mendam hiu-hiu itu tengah kuat. Saya pendapat khan, pendapat ikat khan, pendapat skor khan, layam kan. Artengka mulai sekilo nyungut ya bam hium. Itu tengah kuat. Tapi dia kan duduk dah. Situ dia sampai duduk. Kedua keburuan. Kalau lihat ini long kedua tu. Punya longkang kemayang dan duduk dasar sampai situ dan anak kan tunggu duduk rak nami alat kan អត់គីឡូគ្នាមករ៉ាប់កដាំងផ្ទែងនេះគុំណាណា Kadang petang baik demen tabak. Dia muli kat no ki an 10 kilo. Ang tayo kajar Kejar lanjut 10 kilo. makane ka wanra jing du nang ma Kajuk mong bakal ni nak rata. em hak kapor baki thet ki ot ki klem ki ong kuംណា Diot bagi yang belah beras kata te. Diot di kentang yang mal beras kata ki diot di kentang. Terda ngin ayot ki kimtre ben sim di rumah. Yang ada kiwe duk kimot kilo su ni dak ngim ot andre kata hayo du duk bidang ot baik te ki bot bi kayo. Ki dala sini ki bot bi kayo fo yu du. te kumno kayo kahat jong o kajor nang tau muli mentau senam Long yo ra ba. Ka đó là heo su pala. Dân xưa đây nghe đây tu kita dua pesan alko muli dengan đây dah. Ini begini minta lagi. Wah, non bahil ya di minta dah. lapai kat na Ha? lapai kat no sekilo Minta dah ladong tu wong tang dorong pum dah. sundar kumna Bang lak dorong tu bam nak dah. Tu ki rumpum bam kena tu. Ki kajol ya lete. Minta ni begini minta lajal tu dah. Minta dah menang bujakan tu. pai kat no kajor menta Mentar don kon kinal to pulang bom. No yuta dol kadang sungai don kang kasan spa don kang sija spa ro ni yuta. terus pa naka 10 kilo Rasa la ka sapo kilo. mensya padel lai hajar Lai kata air lah ja saja bang la dah. Oke ada ni ya. Jadi tolong dah la dah. Segal ada kan senyuliang bani orang mah. Tersebut minta karyam di dekat. Nah gini orang mesti lagi belai dekat nam. Belai em karyam. Kalau telang le em si belang kalian ke belawan telang mana. Punya yang iring gitu. Dara minta polio poliai pakai lera jaring pakai kalang ini pakai itu suka kadang kum sulam ya da hiar doru maret ki ai ki jing e kejeng ya hai ini ke bah kit riam dah kau minta lapor kan apa kau kasan spa sih dah riam ni kira bapun barak kau dalam kau cekat yo kayak mana Kemenyak dah nong rep. piki kun pak skul na Bukan beli skul lagi dan di betray dah di lehe di betray nong kencam sama. Ya em semua kau he. yo hi bai kheng skul li ai Ni yo he dah biang kayu kahat kan. Long kayu ni ke dah ini kencam kau. Tom ai. Boleh. ka bai thit sebok padai kumna Ini sebab sini keriam. kat no ka pai Ke bakam hai beli, kam hai ke dah. Ke bakam beli ke kam hai.
Di don di ba komplit bani spa perpau. Di ba kamhe bani da apa sopo, apa sentau gede. Uni muli sau kat no tingkah sekilo lah im. Ngai de ni nung rap ta da. Dala akka dol khatam la tham seperti ya. Lah kam im. Kajar pada. Kadol de benla kadol. Songdol kan no ring peci. Kasam Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello